Ngatho cia mwanya muno ni gucoka na ndirehoka no urathie na mbere wega thutha wa Samido na Karen kuma thibitarĩ kuria Samido arakomete ni marakorirwo makirora mucii gwa Samido kuria Nyandarua kuria maranyitanirire na DP Rigathi Gachagua na Senator Mathu. Occasion irari ya kuhanda miti na ni ukuigwa riria Karen Nyamu arahirwo kanya ga kwaria. In that occasion ni aragikorirwo introduce area ya Nyandarua ta kuria ithe wa ciana ciake aumite na korwa kiuga he is in that crowd area ragikinyite kuria Nyandarua. Mimi naitwa Senator Karen Nyamu na hapa niko nyumbani, si ndio? Your Excellency, mimi nimezaliwa Nairobi, lakini baba wangu, watoto wangu ambaye yuko mahali hapa ametoka hapa. Samido onake ni arekerire video mare game drive o kunyandarwa na aragikorwo akionania uria marakiria tumaisha tuhuthu na ni ukuigwa Karen Nyamu akiaria in the background ya video. Koguo Karen na Samido marakorirwo magispend weekend hamwe kuria gicagi gwa Samido thutha wa Samido gugikorwo akiuma thibitarĩ na Karen Nyamu ni aragikorirwo nginya agiikia tofica kuria kwa Instagram akionania uria maisha ma gicagi weekend yo makimatwara. On the other end, Edday to spend the weekend na twana twake hamwe na muiretu wa wira. Edday ni arakorirwo agikira bica on her social media. Biceno ironania uria maragikorirwo magispend weekend yao thutha wa Samido kuma thibitarĩ. On her end, Edday to ndanakorwo akiaria ciĩgie mundu gwetwo Samido gukoma na kuma thibitarĩ na mundu urakorirwo agitariria ndeto icio ni Karen Nyamu. Make sure ni wa turn on your notification na wa subscribe niguo hindi ciothe twaikia video gakorwo ri wa mbere gukinyirwo. Thank you for watching. Tucemanie na wa next one.